King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at kaya punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ang at king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo, sa panyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Yabitala po keng sarilitang panalangin ding makatuking kapasalamatan kami daring karelang pamilya. Vicente and Juanita Regala, Marvin and Cheryl Regala, James and Margie Sukbin, Dave and Maricon Stewart, Brian and Marlene Later, Paz Diaz, Gueco family, Justin Baste family, Ricky Tolentino, Brian Crisette and Elena Ocampo, Emmanuel Mary Jane, Angela May Angelo Rafael, Michael Angelo Patelar, Judith Aguilar, Tim Manticos, Sally Rivera, Anika May Kayanan, TJ Castro, Jesse James, Jesselyn Tedelin, Jay Castro, Alicia and Alfredo Kayanan, Alfred April Aliana, William Tess Payowan, Christine and Joy Payowan, Orling Pajardo, George, Flora and Dave Tambolo, Michael and Nancy Tambolo, Richelle and Shakira Tambolo, Ariela Aron and Paula Sanchez, Arnold, Yvette and John Sales, Dolor Heidi and Lutgarda Sanchez, Elida and Iris Sales, Bethan and Dax Sales, Krypton and Edna Sales and family, June and Wilma Nasser Sanchez, Louis Joyce and Kian Bangpolito, Christopher and Hazel Bansil, Pete and Seni Chrisen Manlugon, Kay, James, Madonna and Lucas Manlugon, Lester and Janice Manlugon, Daniel and Corinne de la Peña, Aileen, Ethan and Estela de la Peña. Para king makapasubaling kayaduanan ding makatuki, Richie and Ryan Santiago, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Reina Angelet Halili, Ralph Gabriel and Rapglan Sapno, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Al and Liz Albito, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Parbo, Con and Nelson Parbo, Stephanie Marie Ebuen, Junior, JR and Jonah Cancio, Dr. Ian Philip Roman, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexman David, Jason and J.R. Chua, Fatima Judith Ruesto, Frances Joy Ocampo, Vincent and Joan Tea, Pablo and Reynalda Gyao, Con and Bless Apimwar, Jesus Tayag, Edelberto Bondok, Brian Dato, Erickson Eliser and Edmond Ramos, Ruth Ann and Leonora Chris Manlutak, Roslyn May J.J. Charmaine, Mark and Jenny Sky Between, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Alfredo Jr. and John Alfred, April and Alicia, Jenica Rivera, Kyle and Jazz Inco, Grace Mercado, Marcelina Diomar Santos, Aldrin Paul, Ashley Jinko, NIB, Maria Angelica Nirek, Teresita Elizar, Antoinette and Jolan Pineda, Nova Nisa Niel Nicole Ocampo, Aurora Andy William Ray Cinco, Angelita Angeles, Jerome David, Maria Risel Mendoza, Michael Dane Tumang, Mike Rubio, Marvin Evangelista. Paraking malagwang kapaldanan ding makatuki, Estralita Soriano, Wenceslao Canonero, Priscilla Aguilar, Marcel Cuenco, Orit Opstein, Yonila Venceslay, Jordana, Kate Villa, Joseph Gosum, Henedina Between, Apong Ustagwan Lao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Venedita Amante, Ines Torres,
Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Telma Rodriguez, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Amado Ramos, Annette Lakindanum, Angeline Gintu, Ramses Ocampo, Narcisa Romero, Josefina David, Josephine Manzano, Lucia Flores, Florencio Lozano, Lota Salenga, Ernesto Mendoza, Jovert Gozun, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Richie Rivera, Edgar Garcia, Raul and Ralph Between, Ricky Lusung, Jansen Paul and John Patrick Pasion, Frederick Castro, Leo and Belsi Charing, Maribel Enyano San Juan, Raymond Gapalla, George Inco, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Romana and Lilibet Ocampo, Maxine Caballa, Romy Mendoza, Justin Francisco, Sia Nasli Mendoza, Romeo David, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Rain Christine Calma, Cherry Cruz, Betty Romero, Maria Layog, Abelardo Katakutan, Clarita Gozum, Joan So, John Joan Tea, Antonia Rocky, Rosario Santos, Angelina Nicolas, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Marina Osorio, Ervin Jan and Christian Jan Guevara, Vicente Calma. Para king kapayapan ding kaladwading makatuki, Marina Casimiro, Leonardo Sr., Kathleen Fernando, Danganan, Juanito Dare, Ventura, Rowena, Carolina, Santiago, Guillermo, Rosario, Natividad, Onofre, Regina, Alejandro, Josefina, Pablo, Celerina, Alexander, Felix, Arnold, Angelo, Mila Nulud, Wendy, Ricky Gosum, Maximo, Reynaldo, Milagros, Marilyn, Pedro, Remedios, Micaela, Perlita, Fortunato, Virginia, Pablo, Bernabella, Wilfredo, Consolacion, Rodolfo, Raul, RJ, Josefa, Clarito, Ursulo, Rolando, Eduardo, Mariano, Francisco, Gregorio, Belen, Edilberto, Guillermo, Sabina, Clemente, Rebecca, Severino, Elena, Estaquio, Francisco Sr., Maxima, Raimundo, Anita, Antonio, Maria, Chodulo, Cristina, Rita, Manuel, Jeronima, Rosalina, Abel Sr. and Jr., Rosita, Violet, Susan, Dominga, Leonardo, Alejandro, Benedicto, Angel, Alfredo Sr., Maria, Catalina Sr., Renz, Rosalina, Ben, Pedro, Paula, Rico, Fulgencio, Bernardino, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ronel, Gonzalo, Maria, Roberto, Nemerato, Benedito, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Roelio, Oscar, Angela Francesca, Fricius Angel, Ruben, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Laureana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Among Jess Mariano, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Carlos, Feliciano, Modesta, Erlinda, Asinto, Bobet Salonga. At ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang alalang makaga nakakarela.
King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayongan. At keka antimorin. Kaluguran kong kapatad, malugod tala Panginoon King Dios, denggang panalangin tamo, denggang kayadwanan tamo, denggang maluwatan ng anyadwan para karing familia tamo, ring anak tamo, pakipanalangin tala po, ring abe tamo, nginimbenging sisimba, ring kasiping tamo, ating kakatamong parokya, ating sablang pamangailangan ning parokya tamo. Malugod tala pong idaon, dating intention, manyawad pakaluluking Diyos, batang maging karapat dapat midawon kaniting banal a misa. Yagkas tayo pumiyag na nagnan ng kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panagapuko kong Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang hangel ang pong santos, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasana, King Bie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, maralas milang gagawan bale ning ketasan at kasakiman ding pusumi, imbes na karinan ning lugod at kayapan, anong luka matulang mandatila. Itabi mo ing sablang dewakan karing pusumi, at gawan mo keng mabiyebatu ning metong a komunidad, anong nuya malyaring mabibye at magari ing anak mo, ing ginuming Heso Kristo, manggaman kingalanganga. Amen. Amen. Pamamasang agpang pamamang libro ning Exodo. Nigsalita ing Diyos at ila deti ringamano na. Ako ing Ginong kay kayong Diyos, amilwal kay kayo iba't Ehipto, nung no karin kayo meging ipos. E kayo mikakaaliwang Diyos, subali ka na ako. E kayo gagawang larawan para kay kayo, o nanumang kawangis, ning nanong manatyuking banwa. Keti king yato, o king danuman, king lalam ning yato. E kayo duro ko, karing idolo, o sasamba kareti. Huling ako ing ginungke kayong Diyos, Diyos kong mapangalalo. Parusan ko la detang masama kanako, at pati na ding lahira, ang gana karing apura at apuking tud. Oneng pepakit ko, ing lugod ko, karing libo-libong lahira, ang malugod kanako, at maminto karing utos ko. Eye gagamitan ing lagyo ko, king mayap a kapagnasan. Uling ako ing Ginong kay kayong Diyos. Parusan ke ing ninuman gagamit gusto, king lagyo ko. Igalang ye ing aldoning sabat, at ipangiling ye. Atin kayong ana mayerdo, bang daptan ing obrayo. Uninging kapitong aldo, metong yang aldo king pamagapay nawa, ang makatalaga para kanako. Ala metong man malyaring magobra king aldo iti. Emo kayo, pati na ding anak yu, ding ipos yu, ding seseyong animal, o kaya ding dayuhan amaki pamalen kaya kayo. Kilog ding anam ayaldo,
Ako ing ginung kay kayong Diyos. Lelangan ke ingiato, ing banwa, ding dagat, at ing sablang at yu kareti, o neng pepaynawa ko king kapitungaldo. Iti ing sangkan anyang ako, ing ginu, binendisyonan ke, ing aldo ning sabat, at gewa keng banal. Igalang ye itatayo at imayo, bang kumaba ing biyeyo king gabun ababyeku ke kayo. E kayo makamate kaparang tao, e kayo makipangalugod, e kayo manako, e kayo sasaksi king e katutuan laban kenuman. E ye ang kiminan ing balening kalupayong tao, e ye ang kaminan ing asawa na, ding ipos na, ding baka na, ding asno na, o ing nanumang bandina, ing amano ning Ginoo. Batas ning Ginu, ganapyo, babiyayang bayong biye, king taom. Apanaligan mo lo, ring tuntuna ning Ginu, kabyasnan, babiyero, king taong halang balo. Ginu, chula keko, di nga manu ning biye, ding kautusan ning Ginu, matulid la. Nino man ning tutupad, tula ing kamtana. Dingutos ning Ginu, ustula. Babyelang sala, karing mata. Ginu, chula keko, di nga manu ning karapat dapat ing gumalang, mit mong takot king Ginu. Sukat manatili iti kapilanman. Dingatol ning Ginu, pawalang katutuan. Alayang kakabiran, ninuman. Ginu, chula keko, di nga manu ning malang may git king Gintu, may git lang pebeburyan, king dalise Gintu. Mas mayu mula kesa king inuyat, may git la kanyaman, king pulot panilan. Itamongan po. Ginu, chula keko,
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Malaing aduan daring Hudyo at kabyas nen ing panintunan daring Griego. Dapoti kami, ipanaral miya i Kristo ami paku king krus. Aral ang makatakit karing Hudyo at kamangmangan para karing pagano. Dapat para karetang inaos ning Diyos, Hudyo laman o pagano, iting aral iya i Kristo, ingupaya at kabyasnan ning Diyos. Ulinging bala mo kamangmangan ning Diyos, may git king kabyasnan ding tao. Ating bala mo kay nan ning Diyos, sikanan a may git king sabalang sikanan ding tao. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ulining lugod na ngemo na ano ning Diyos king yato, binyening bugtong ng anak, baning ninumang maniwala kayo, mirinan niyang biye alananga. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antimorin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Malapit na ing Paskwa daring Hudyo, anya i Jesus mintaya king Jerusalem. Disnano king templo ring magtindang baka, tupa at patipati, ading maglibek kwalta akarin pakaluklok. Ginawayang pamarug alubid at tinabi nongan king templo ring magtinda, pati na ring tupa at bakara. Pinyambulat no ring kwalta ding maglibe sa lapi, at penwag nala ring karelang lamesa. Nanang Jesus karing magtindang patipati, ilakoyo ketiren, eye gagawan palengke, ing balenang ipaku. At ding kayang alagad, aga nakara, ing sasabyanan ning kasulatan, ing pamagmalasakit ko king balemo, balamu aping mikakaluko king puso ko. Uli na niti, ring Hudyo kitang dakaya, nanong tandang pagmulalan, ingapakit mo kaya kami, ban ating kang upayang daptan inggewa mo. Mekibat ya Jesus, lasakan niya ing templong iti, at kilubning atlong aldo, italakad keng pasibayo. Di Hudyo nga na kaya, may gawaya iting templo, kilod na ring 40 at 6 mabanwa, at ika italakad niya mo, kilod na ning atlong aldo. Dapat ing templong amanwana, yapin ing kayang katawan. Anya-anyang sinubliyang mebye, aga nakada rin kayang alagad, king sinabi na iti, at meniwala laking kasulatan, at karing amanong sinabi ng Jesus. Kanitang Jesus at Chuya Jerusalem, king fiesta na ng Paskwa, dakalang tao ring meniwala kaya,
anyang ikit doring tanda apagmulalan adepat na. Makanyan man emig tiwala Yesus karela, uling balo ng balo ring sablang tao. Nakailangan pa, ing damdamana king aliwa, ing tungkol karing tao. Uling ya mismo, balo na, nung nano, ing atyu, karing puso da. Kapatad, ing maya pabalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kawo Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Umuna pa mo pong patalastas, umunang patalastas, pasalamatan tayo po i Rosario Cuevas David, iba't ya po King States na yang may masa, king mumunang pamamasa. Nakal pong salamat kayo at karing kabalenta mo, karing aliwang bansa, na makisan metong po kaya katamo, andat magmisa tamo, keti Betis. Kadwa pong patalastas sini. Deta pong sanesi simba aldoldo kaya kayo, keti king parokya, mapalyaring apansin niyo po, ining may labasan ayeldo, lalong-lalo na mag-umpisa Martes hanggang Biyernes, balamu, may wala ko po, at edako, ikit. Totoo po ito, miglele ko sa guli, uling, ing milyari, ing kaya katamo pong arsobispo, yapong dong, may ka-COVID ya. May hospital ya po, kapila niya palinwal, at ngayon ipatuloy ang maka-self-quarantine king kayang kwarto. Akasabi ke po itang Webis, kanyang mayakit at niyang COVID. So, migaga na kala ring aliwang kakaluguran, lalong-lalo na i-mayor, meliswas siya po, pepa-disinfect niya ing buong pisambanta mo, kanyang may labas sa Domingo, kay ba't si Biana na ako, painaw ka pa among, kalulwal. Pati po rening dating fiesta committee, bigaga na kala. At nung pamukatula niyan tanggapan doret ang certificate, penumado pang pengawol, anyang abalod ang pinirma nung apong dong, aro, meliswas la po. Sabi ko, para alamang 5 minutong akasabi kay Yapong Dong. Mika, short encounter kami mo po. May talnanan kami gama, tampong may pagkis. Ali po, biro mo po ita. Pero sagulik kaya mo po nga kasabi, so, ban kanita may panatagtangan loob, pepa swab test ko po, nakaduana. Pepa, at anyang lumwalya po itang resulta, positive ko po. Positive ko king ganaka, ampong kapogihan, negative ko po king COVID. So, eko po migaganaka, alatang COVID. Okay? At nyachuta pa po. Pero hanggang makanyan po, pag ko po, eko po mag-relax, tutuya po ing COVID. Tutuya po. Mimingat ko po. Ing kamatutuanan, atlo karing matalik kong kakaluguran, inipang paruminggo ngayon ni, biglala pong mete, uli na ning COVID. May hospital lang at lungaldo, kay bateno may pangisnawa, at mete na lang. Sangkan, COVID. Mimiwas ko po, lalong-lalo na ating bayong strain ngayon. Anyway, datang na po siguro kanyan yung vaccine tamo, potang year 2030 at intan ng vaccine. So, librita na kanita. Salamat po karing magaling tam politiko. Anyway, muntatamo po kayong ebanghelyo. Bali po, masakit yung explika ampong intindihan ing ebanghelyo tamo ngeni. Dimdam tamo tungkol ya minsan ing
mimwaya. Mimwaya ing Ginoo. Eyamu mimwa, mibuaya. Eyamu mibua, migoromentado ya. Ginawayang lubid, palo-palo, penwag no ring lamesa ding magtinda ka rin, at mapalyaring gilisaka nala ampon penagkasal. Masakit ya pong intindihan ito, nga ko pen, uling balo tayo ing Ginoo. Mabagal yung magsalita, maganakaya, mimimwa, maski kanino. O ba't ngeni, ikit tayong mimwa? Ban kanita po ay intindihan tayo, reng magaling keng Biblia, reng ausan na pong biblical expert, ede ausan iting ebanghelyo, anting ing anger of Jesus, ing mwa na ning Ginoo. Ali po, ngaus na keng ebanghelyo ngay ni, the cleansing of the temple. Impamaglinis king templo ning Ginoo. At ang buri ng sabyan nini, ing Ginoo tang Hesus Kristo, sanaya pong pupunta king templo ban mga di. O nang apansina, siguro ining mga labasan na ilo, maging masakit at komplikado ing lulub king templo. At nakapakarakal dalanan at pakisabyan at labasan. Bayo ka man milub king templo, ban manalangin king Dios. At nanula rin ing dalanan ng areni, bayo ka milub king templo, required po na dapat ating kang animal na iain king apong ginuking templo. Nung makwalta ka, dapat metong baka ing saliwan mo. Nung medyo kay kamo panakitan, pwede ning tupa o kambing. Nung kalulu ka, kalupanan ng birhen, kalupanan ng Ginoo, metong yung karpintero, pwede ning metong pati-pating idahon mo. At aliwa mo ito, manupa ka pa pong taong biyasang maglinis, makamate, karening animal, makanano deng pate, nitang gustong paralan, makanano deng linisan ng puso, bayo de idahon, king altar, nanong gawan na keng bituka, makanano deng ugse ing daya, uring eda tatanggapan deng hudyita. Maliban kanita, atin kapang kailangan mamaldug pera. Ating tao king templo, edo burideng kusing mangye buridareng mga lutong kalupa ng ninoy. So anya ating mamalit barya king templo, papalit mo paring pera mo, ban kanita nanong pwede mo iyugse, ban kanita mas malinis na rin ugse mo. Ay, tama kanyan, anak karakal kesyo katal, bayo kami lub king templo. At may pagalya siguro ing Ginoo, at mimwaya. So ing gewana, penabi nala at pemaligdad ding lamesa da. Uting sasabyan ng San Juan. Pero maniwala ko po, patalamihagaya mong amano ita. Ing kamatutuanan, ing gewanan ng Ginoo, palagay ko mas simple. Linakad yung diretsyo king templo, makatas buntok, payapa, at eno pinsinan dening magdindang animalis at maglako mamalit pera nano-nano. Antinang sinabi karela, ko kailangan, milub ko nung bisa ko nung king templo, siklod ko king harap, at mga di ko king apong Ginoo, payapatahimik. Ko kailangan, at ko buri. Ito mo pong gawa na. At antinong pemaldak, antinong pemaligdad, ding karelang lamesa. Kaya po, ito mo yung gawa na ng Ginoo. Kilala da na yung Ginoo, sikat na kanita, anya tatangalad da na. So layang kailangan sabihan, basta't linakad yung simply dire-diretso king templo, eno pinsinan dining magtinda pong mamalit pera, at tinang sinabing, ko kailangan king pamaglug ng templo, makokoken. Siniglaw dia king harap, at saka yung mga di, king kayang iba. Ito maniwala ko, ing simpleng milyari, itang Domingong Aita. Ingakakit ko pong malapit kanini, wapin po ing kaya katamong bayong Santo Papa, Pope Francis. Baloy po anyang bayo ya Pope Francis, kwento lang apong ang boy ni, uling mintaya Roma, niyang may elect yung obispo at pintane Pope Francis. Yung minuna ng gewang Pope Francis,
lekone po itang cardinal ya, yung gagawa king kayang schedule, ninong pwedeng lumapit kayo, ninong pwedeng plano ng oras, pwedeng pagkaya. Lekone po ito, ban kanita munta ko ka rin, akit libre ka, entonces, lapitan me. Ala nang dakal cheche boreche, ala nang dakal dadalanan, ala nang dakal kutang-kutang, pwede meng lapitan, Pope Francis. At yung gawa na, lekono ring mafia, tatalan king Vatican Bank, kinanwayang dakala cardinal, iba't karing miyaliwang bansa, kinanway pang metong malating cardinal, iba't kayong mari yung lugar at Pilipinas, lagyo na Cardinal Chito, linukluk niya ka rin, inabi na king Vatican Bank. At, pumig hotel, Pope Francis, tinok nang niya mo king metong apartment, king Vatican, nung nuka rin niya, yung mismong magdalaking bag na, yung magmanayo king saken, ay tapang luma ng saken, anyang Achuya, Argentina. In kwento po, nembengi, mangwayang paman king kusina, babiena la, karing pakakalulu king Roma. Minsan po, linubya king kwarto na. Ikit na yung makatalaga ditang Swiss Guard, magbanteya, arap ning pasbol ning Santo Papa. Kitna na ning Santo Papa, nang gagawan mo ken, nga na kaya. Babantenda ko po nga na. Teka, lukluk nga na. Bawal po nga naman. Nang bawal nga na, linubya po Francis, kinanuwayan luklukan, binyene kaya. Lukluk ka nga na. Po pwede nga na. Akong babanten mo, utos na ka, lukluk ka nga na. Linukluk yung gwardya. Kay ba't linubyan pa si Bay po Francis, kalwal na magdala yung sandwich, dininaning sandwich ining gwardya. Tama kanyan, maski po niya mintay keti Pilipinas, ay nan protocol, lina ka diya, libota daring pakakalulu, migpauran niya king Leyte, kinawul niya ing metong anak, amengutang kaya. Lalapitan de, rindahong bisang, lumapit kaya. Anti nang sasabyan kaya katamu, eyo gagawan masakit, impamaglapit king Diyos. At ininghamo na ning Ginoo kaya katamu, kaniting ebanghelyo, itamo man sana, tayo gagawan masakit para king metong at metong, ing lumapit la kaya katamu, at lumapit king Diyos. Libre po, ing loob keni, si Claude ko keni, at tahimik, manalangin king apong Ginoo. Siyempre, tamo po ala ko atin mapilang patakaran, like, kwananda ka pa ang temperature, mag-face shield ka pa, pero, yung metong po halimbawa ng isipan ko, wapin ini, bali po ngini, minsan kasabi kay Mayor, ba't ya ka nung mengasal, apulo la kanuretang kesal na, bang ako kaya Mayor, sisiran mo ko ata negosyo, mas dakal ka kakasal kesa ka na ako. Ing dahilan da ka no, mal ing pakasal kempisamban, masakit, mabusisi nung kasal pisamban, mal. Eko po maniwala kanita. Eko maniwala kanita. Maging mal ing kasal pisamban, uli daring pari, ali. Mal ing kasal pisamban, uli da ring wedding coordinators. Nanulangan kasi che papalub, ating payasukaso, pakakay, nyakakamal, ating video, aliwaman ni kaming manakitan, ilang manakitan, malyaing kasal, uli da ring wedding coordinators. Pwede da ko pong kasal hanggang ikayo nga dua, hanggang itamo mong atlo, akong tala ka danting tegawan nyo, kasal da kayo tapos. Mas buri ko pin po ita alang dakal kikya, kalang dakal atahot, at itamo mo, simple kasal. Ita nga man, wala ng Ginoo. Simple mo, libre, malaya kayong dire-diretsyong, munta ki nga pong Ginoo, si Claude ki nga rapana, at manalangin kaya. Amen? Amen. May man sinabing tungkol keng mua amo. Okay. Tauli pong kwento tungkol keng mua. Huling kitayapin, mimwa ing Ginoo. Okay. Minsan po ting metong lalaki, taga Santa Ursula yata, ay sipanan ng tutuan so makyasawan Kuning buri ng ayasawa, iba't yaking marayu. So minsan aldo,
kinuaning damulag na, sinakayan damulag, mintaya king mariyong baryo na ning por. Mitlayta or something, mariyong baryo ning por, kitan dulo na ning por. Karas na ka rin, at inyong kilalang metong babae, piglolone, apatangune, at tikine, yuline, keni Santa Ines. Sinakilakin damulag da, at may gumpisanong miglakpe. Mapila na pang kilometro, anyang biglayang tinok ng ingdamulag. Bisang lumakad, hanggang nanay paldakan, hanggang nanay ning igutan, bisa. So kinulda siya ning lalaki, era panin damulag at nga nakyan damulag, isa! At bala mo migising damulag, tinulakad yung pasibayo, at linakad iya. So patuloy na naman. Anyang atsuno banda kening malapit na, palubno Betis. Tinok lang nanay na naman inindamulag. Nanay naman bisang lumakad. Hanggang nanay palda kanigutan, bisa. Gagalo. Pasibayo kinulda siya lalaki. Era pa na indamulag at nga nakindamulag, adwa! Migising indamulag at ginaloya. So, may gumpisanong miglakbe, pauli na lang. Atsuno Santa Ines, anyang tinok ng nanay naman indamulag, bisang lumakad, talaga may pagalya siguro, balikan, kalaot, may pagalya, bisang lumakad. Hanggang nananing palda kanigutan, bisa. Kinulda siya lalaki, era pa na indamulag at nanakin damulag, at do! Kaya ba't kinuwaning itak na, penabak na indamulag at petene, mibulang niya indamulag. Petene. Ining asawa no, may biglaya. At yung mimas masing asawa na migsalitaya, makanyan ka palang klaseng lalaki, agad kami mo, ala kang panatindi, lakang ito, agad may pete, ano mong ano ning babae kaya? Mapangendo ang pekasal, mapangendo. Era panening lalaki, ing asawa no, at nga na kaya, isa. At agpangking kwento, they lived happily ever after kay Bat Nanita. Amen. Ning kay puing mwa, naman kailangan magtasboses, magrumentado, pamaldakan mo lang, panwag mo lang ring lamesa. Naman po tapang ito. Kaduwagan ito. Neng kayong mua, kalupan na ning gawa ning Ginoo. Tahimik yang lebasa na lang, bubulad. Ba't simik lawad ya kayang harap. At tahimik yang menalangin king Diyos. Amen. Amen. Adwa! Okay. Sasalpantay ako. King Diyos, igpang mayupayang tutu, nilalang King Banuatiato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliging upayaning banale Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, King Katlongaldo, sinubliyang mebye, pepaita siya banwa makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti. Ban mo kum ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko King Banale Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasabirang Miede, at King Bielananga. Amen. Manalangin tamo po ngayon King Ginoo, at among maus kayo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Potanging tao, maninto niyang metong nga Diyos, apanalanginan at panaligan, ipagkalub mong iya manakit aliwang Diyos, subalik ing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo, bansamban, lugaran, at suyuan, ipanalangin mi kaya kaogin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Potanging tao, maninto niyang metong nga kasalpantayanan, ban paniwalan, gustan mo nga katabdo na ka, Ginong Jesus, pakiramdam na ing sapyan mo, at tokyaning daraptan mo, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami.
Potang tao, maninto niyang meto nga kapanayan, akayang apanaligan, bustan mong atoklasan na yung amano mong tumayid at mo niya sigla kaya. Ipanalangin mi kaya kao, Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Potang tao, maninto niyang tapat, alugod, bustan mong atoklasan na ko, Ginoong Jesus, amabiye, karing tao, karing karelang amano, at dapat ipanalangin mi kaya kao, Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Yabetala po ka rin panalangin tamo, ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, Marvin Ampoy Sharol Regala, Maymay Ampoy Annalyn Lumanog, para po ka rin kapatid tamong mag-birthday, Angelica May Tarok, Lea Polintan, Marvin Regala, Maymay Lumanog, Juancho David, Marlin Ocampo, Myra David. At para po ka rin kapatid tamong masakit, Father Roger Miranda, among Sili Miranda, Iseli Lanuza. At para king kapayapan, ding kapatid damong Idan Canlas, Joginto, ampoy Tanggo ding Gozum. At para po karing sarilitang intention, para king intention ng kakatamong parokya, tahimik talang ipanalangin king Dios. O Diyos, ay pami, linisan mo kay puso, ilakoyo na numanmwa king puso mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, maning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapane, saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatanan ng grasya na niting Eucharistia, ikesa ng manyad kapatawaran, makasadya kaming mamatawad karing kaparami,
king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kekan timuri. isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Iting mawala ng panahon ng grasya, yung regalo mo king kaya kang familia, ban makapagbayo ke pilubluban. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at muriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya, ming ginuming Jesu Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalog mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasone, at binyene karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Amibubo para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan.
Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kang anak. Ginoo, alakang kakalinwan karing anak mo, aduan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miangubiye. Ganakan mo la ding daralan, kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, po ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian bakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin, karingamanong likwana kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalolo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ingka kung kapayapan, babya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ng ginuman natili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimore. Matula tayo pong ibigyan ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you.
po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginu, kung matampang tanggap ka, dapat yag kasmiamoy nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingatsyo karimpi bale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsyo ka kabanal-balanan na sakramento. Kaluguran da ka magit king sablambage at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauli ni ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umya ka mo man espiritual king puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at syuka ka rin. At pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Ing katawan na tayong Kristo, pagdala na katasana kimbe, alanganga. Amen.
Mapilan mo pong kapabaluan, kay bat na puning misa nga iti, ipalaus tayo ing kakatamong halalan para kimbayong Fiesta Committee 2021, gampananta mo po keniking kakatamong stage king tennis court. Kay bat na po nita, keng Miyerkules, March 10 hanggang March 19, agatanda ko po, at intamong misang novena para kang San Jose. Importante pong santo para kaya katamu Betis y San Jose, uling halos kaya katamu anak alwagi or karpintero. So anti pong parangal kang San Jose, magumpisang March 10 at intamong novena ang pong misa, andat 5:30 ninggat panapon. Siyam pong aldoyni hanggang kayang ka-fiesta ng March 19. Kaya pong March 19, so balanggat panapon po ing misa kanita. Magumpisang March 10 hanggang 19. Kaya pong 19, ka-fiesta ng San Jose, itang alas 6 ni ngabak, agkatan ko po renggang karpintero keti Betis. Simple mo pong almusal, tinapi ang pong kape, burida kayong akaluklukan ang pong apagkwentuhan. So renggang pong libreng karpintero keti King Betis, almusal po keng March 19. Kaya ba't itang 5:30, ing kayang ka-fiestan po. At intang misa mo naman, 5:30 ninggat panapon. Libutan na po nita, dintangya po na po ni Father Robert Keti, mangumbiraya po. Kaya okasyonan ng 500 years tamong pangakatoliko, hinggawa na pong Father Robert, mula iya karenggang pisamban mabilog a Pilipinas, at balang pisamban dalana na mitirik yang krus, anding kapag masusyan, pamangilala kitang gewa ng Magellan, tenam na yung krus, anyang dinugpayak keng Cebu. So mitanam yung krus, kareng pisamban duruta ng Father Robert. Ating pinili na pong mumo ng diling pisamban, wapin ing Betis. Uling ing krus itirik na, gewane pong Kong Willie Layo. So muntaya po keti keng March 15, alas 10 ning bengi ing misa na. Panupayayo po, kasi bengi ya po pulay, pangayabak magpainaway ya. So alas 10 ning bengi keng March 15, magmisa po keti, abayan tayo. Kay bat March 16, itang tutuking aldo, kapitanga ning bengi, abayan tayo pong maglakad, Father Robert, magumpisa Betis, ang gaya po ing tutuking pisamban puntana ing Malolos. Malapit yamo po ita. Mga alas 7 mirasta ka rin anang Father Robert Reyes. So reta pong anak-anak pa kaya kayo, agi palumakad, abayan tayo po Father Robert Reyes, March 16, alas 12 ning bengi, magumpisa tang maglakad hanggang king Malolos. Hanggang mo po Malolos, kay ba't nanita, taglo siya Malabon, etanay gita. Baka hanggang mong minalin, sa likod na lakwanta na yan ang dili. So, ita po. Okay? Kay ba't deng biyernis niting Quaresma, at hinta mo pong stasyoning Cruz, syatitlo mo, makuyad mo, pero at hintang kompletong stasyonan ng Cruz, kem Biyernis Santo, April 2 ya po yata ita. April 2, alas 6 ning abak, magstasyon tamo po King Cruz, keti mo po pisamban. Bawal pa po ing lulwal, bawal pa ing magprosesyon, at bawal pa po ing puni. Bawal ing puni. Sasabihan ko na, nung bisa ko magpuni, ikayo mong familia, ako mag-mic, kilub na nimpi balay-balay, at ako mangumbirang makipangan kaya kayo. Nung ali, marakap kayo, at ako sagot kanita. Okay? At reta pong aliwang schedule, saka ko nasabyan kaya kayo. So gawan tala po, retang seremonyas ning Malyaldo, at intamo pong seremonyas, Balangaldo, at yamo rin, anya doon minamu ing safe distancing, ang pong eta kakalinon mag-face mask, ang pong mag-face shield kontra King COVID. Deta mo po, retang number yung akiting schedule, manyawad ko po karing organisasyon nyo or karing barangay chapel coordinators. Ito mo po, at taganak ako po, detang ating pangbutol, makalibing, ketang lumang apartment, king cementerio, taki abisayo kepo, ban kanita alipat minala, dinan lang masanting lugar, bata mo pong makapagawang bayong apartment, king kaya katamong cementerio. Kay bat na po ning Malyaldo, palasakta na ita, batang patalakad bayong apartment ka rin. Okay? At tauli pong dili, pasalamat ko po, karing kolektang abot yung kaya katamo,
Ring kolekta tamom last Sunday, miras na pong mayigit 25,710 pesos. Dakal po salamat kaya kayo. Miras langan po reta, king kaya katamong tresurera, king Consejo de Santiago. So itamo po, dakal po salamat kaya kayo. Talakad tamo para kintawling panalangin. At para po karing sarili tang intention, kaya bening kaya katamong parokya, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, king ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atya mo'y Jesus. Santa Maria, ang Indo ni Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami, Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. ini po ang simplita mong assignment ngening paruminggo. Malugod yo pong arwan, pita. Malugod yung arwan ding familyayong maralas kakamuanan niyo. So sa liyong pamangan, sa liyong imalan, iluwalyula, dalayo king kanto, makanyang basta't arwan niyo po, ring familyang maralas kakamuanan niyo. Ita mo po, salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayongan, At keka ang timore. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ating kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daone, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. May pabengi po, dahil po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po. King lagyo ng igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos amayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alangangang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.